Nongeye rero kubashimira mwese mukomeje gukurikira M24 TV, abagenda rero baduha ibitekerezo kuri channel mwese turabashimira kandi tukomeza kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho mudukurikiye muherereye ku migabane yose igize isi. Mwese tubahaye ikaze kandi tunabashimira gukurikirana inkuru zacu rero neza ku buryo bwiza kandi bwizewe. Nuko rero uba wakoze kuri subscribe mu magambo atukura, rero amara gukora subscribe ikindi kandi rero urya hirya yayo hari akantu rero kakazogera ku kantu rero iyo umaze kukanyegenyeza uhabwa rero ubutumwa bugufi rero bukubwira ko hari inkuru imaze kugera kuri channel ya M24 TV, hanyuma rero ukajya wahita uwa mbere mu kuba wabona inkuru zacu 5/5. Mwese rero ubwo reka tubashimire, mudahari nitwaba duhari, muri abantu rero bagaciro ku ruhande rwa M24 TV. Hanyuma rero Uko Museveni yemeye kuba papa wo muri Batisimu wa Kayumba Nyamwasa, byagenze gute rero? Ibyo ngibyo akaba ari byo ngiye kukugezaho. Ubu rero Kayumba Nyamwasa akaba abyarwa rero na Museveni mu Batisimu. Ngira ngo rero ni ibintu ukumva bivugitse ukundi kuntu, ariko rero ngiye kukuramburira iyi nkuru yose kubijyanye rero nayo wereka kuca Museveni, imigambi yabo ndetse ubufatanye bwabo na RNC ya Kayumba Nyamwasa, byose rero akaba ari byo ngiye kukuganirira muri iyi nkuru. N'amasegonda agera kuri atatu rero ntabwo ndi uyarenze, urwego rero rwo kutabicisha amatsiko ndetse no gukomeza kujyana natwe 5/5. Rero nyuma y'aya masegonda 5 ndaza ndambura iyi nkuru ku buryo burambuye. Ni inkuru rero hagati ya Museveni akaba ari se wa Kayumba Nyamwasa rero muri Batisimu, nk'uko rero inkuru igenda ibigarukaho. Reka rero mbaye ikaze mwese, iyi ni M24 TV, ndagaruka nyuma y'ayo masegonda agera kuri 5 maze kukubwira mbaye ikaze. Ishamaduko rero rya Museveni nakaba rero na papa mushya muri Batisimu w'abarwanya u Rwanda. Ibise Museveni yaba abifitemo izihe nyungu? Ubwo Museveni rero yataga mu matwi ko hari abasuganyiriza cyangwa se hari abisuganyiriza kugirira nabi u Rwanda, iryo jambo rero yaryakiranye ubwuzu maze abakaribu ati rwose nimuze mwisange mu rukare. Uyu muyobozi rero cyangwa se uyu muyobozi w'igihugu cya Uganda ari we Yoweri Kaguta Museveni, guhera mu mwaka wa 2017 yatangiye gufasha mu buryo bweruye umutwe wa RNC n'abandi rero bafatanya n'uyu mutwe. Aba rero karibu muri Uganda ndetse agira n'uruhare mu bikorwa bigamije gutuma ubona abayoboke. Rero akaba ari byagiye bikorwa na perezida w'igihugu cya Uganda Museveni, ariko cyane cyane rero bikaba byaramenyekanye guhera 2017. Urumva ko imyaka igera kuri 2 yose iyihiritse. Ngira ngo kandi n'ibikorwa byagiye bigaragara nawe ubwe bwite cyangwa se nawe ku ruhande rwe agenda yiyemera ko hari abo yahuye nabo babenshi rero bava muri uyu mutwe. Urwego rero rushinzwe iperereza mu gisirikare nirwo rwabaye kwisonga muri ibyo bikorwa rero byo gusohoza ubutumwa bw'umukuru w'igihugu. Hanyuma rero rutangira gushakisha hasi hejuru wari we wese rero waba wifuza kujya mu myitozo ya RNC, aho rero bita eminembwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira ngo rero azatere u Rwanda. Abanzi b'igihugu benshi cyane rero bakaba baragiye bahamagarirwa kwisuganya ndetse no kwiyunga kuri uyu mutwe kugira ngo rero barebe ko bahungabanya umutekano w'u Rwanda, ariko ni ibintu bitoroshye habe na gato. Ibintu bitoroshye rero habe na gato, nk'uko amakuru agenda bigarukaho ndetse ugenda wumva ko bamwe na bamwe nta mahoro bagenda babigirira. Mu mukoboza rero 2017 abasore 40 bafashwe bafite ibyangombwa by'inzira bya Uganda by'ibihimbano bagiye kwinjira rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nkambi za RNC. Polisi ya Uganda rero itari izi umugambi wa sebuja ifatanyije rero n'iya Tanzania niyo yapfubije urugendo rwawe. Ni gute rero shebuja akora akazi, ariko rero abakorera shebuja akazi bakaba batabizi. Uko iminsi rero yagiye igenda kandi niko Museveni yarushijeho kwerura akagaragaza uruhande ahagaze mu bufatanye n'iyi mitwe. Ibaruwa rero yo mu mwaka wa 2019 Werurwe yakuye rero igihu
kuri ibi byose kuko nawe yiyemerera uruhare rwe. Niba ruwa rero yandikiye Perezida Kagame yamubwira ko yahuye na Mukankusi Shariro dushinzwe rero diplomasi muri RNC, agiye rero kubihuhura avuga ko byari nk'impanuka. Impanuka rero iba ku muyobozi nk'uyu nguyu usobanutse, umuyobozi rero uzi ubwenge, umuyobozi w'igihugu cya Uganda. Gusa rero we akaba ari byo yatangaje nka nyir'ubwite, avuga ko byari impanuka. Muri make rero ni nk'aho Museveni yari ari kugenda n'amaguru mu muhanda wa Jinja agahura n'umugore witwa Mukankusi yihitira, hanyuma bakaganira. Gusa ariko siko byagenze. Uyu mugore rero yakiriwe mu biro by'umukuru w'igihugu aganira umwanya munini na Museveni, ndetse bivugwa ko yamugejejeho umugambi wabo wo kugirira nabi ubutegetsi bw'u Rwanda. Undi rero amwizeza ubufasha, amubwira ngo turi kumwe. Akaba ari ijambo rero Museveni yavuze. Bivugwa ko rero uyu mugore yamugaragarije ubufasha bamukeneyeho rero, by'umwihariko kuba Uganda yashimangira umubano ifitanye na Loni i New York, ku buryo rero yatesha agaciro raporo y'impuguke za Loni yo kuwa 31/2018 igaragaza isano iri hagati ya guverinoma ya Museveni ndetse na RNC. Sisaba gusa rero buri wese mu bavuye mu Rwanda ku mpamvu imwe cyangwa indi, ariko utarwifuriza ineza umwe rero cyangwa se hamwe mu bantu yisanga ni muri Uganda. Aho rero akaba ari hamwe mu buri wese yisanga wifuriza rero u Rwanda ikintu kitari cyiza. Ubu ngubu rero ba Rujugiro baratekanye, baratimaje kuko ubucuruzi bwabo muri Uganda buhagarikiwe n'ingwe. Himba David yahawe rero karibu mu itangazamakuru, aho rero abasebya u Rwanda nta rutangira n'abandi gutyo bagenda bakora ibintu nk'ibyo. Umwaka rero Museveni yafashe uwo papa mushya wa Batisimu w'abarwanya u Rwanda, awusimbuyeho rero uwo bita Jakaya Kikwete wari warahimbanishije ko ashaka kubona u Rwanda rugirana ibiganiro na FDLR. Ibyo rero akaba ari byo yagiye agarukaho, ku ruhande rero rwa Jakaya Kikwete wigeze no kuba perezida w'igihugu cya Tanzania. Hanyuma rero umunsi inyeshyamba za P5 zakubitiwe muri Kongo n'ikintu kitazwi. Muri uko kwisuganya rero kwahereye mwaka wa 2017 abarwanyi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baguriwe amatiriningi na bote. Imyitozo iratangira igizwe n'insoresore zirenga 200 zirimo izaturutse muri Uganda hanyuma zitazi n'ikipe ihanganye n'indi. No kuvuga ko rero ari ukwipfa kwishora mu rugamba ariko utazi abantu bari kurwana urugamba. P5 rero ihuremo n'amashyaka 5 agamije kurwanya u Rwanda yari yakashije imyitozo muri Kongo. Museveni nawe rero akaba ari umwe mu bakomeje gutanga ubufasha bwose, yaba ubwo gushaka abajya mu bikorwa nk'ibyo. Ku rundi ruhande rero hari Kongo nayo yari ifite umugambi wo gushaka uko yagarura amahoro mu gihugu cyayo cyabaye ikotaniro ry'imitwe yitwaje intwaro. Muri Kamena rero uyu mwaka ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zateguye ibitero bikomeye byiswe Tempete di Rituri, bigamije rero kwirukana imitwe yitwaje intwaro yigaruriye rero uduce dutandukanye mu mashyamba ya Kongo. Amashusho rero yahise atangira gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zisuka ibisasu biremereye ku birindiro bimwe mu mitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako gace ka Ituri. Izi ngabo rero zari zifite indege za gisirikare n'ibisasu biremereye. Zatangaje ko impamvu y'ibi bitero ari guhiga no kwirukana imitwe yitwaje intwaro yigaruriye ibice bitandukanye by'iki gihugu. Bishobora rero kuba ari byo byageze ku barwanyi ba P5 kuko bo ibyo bakorewe ntiwakeka ko rero ari ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zabikoze, ahubwo wagira ngo ni ikiza cyangwa inkuba yabanyuzemo ikararika. Ibyo rero nibigenda bivuka gukubitwa rero inshuro kw'abarwanyi. Leta y'u Rwanda ntabwo byageze muri P5 gusa kuko hari n'abafashwe bazanwa mu Rwanda nk'imizigo. Nyuma rero muri Bukansabimana Karisti wari wayiriyise Sankara rero wigambaga ko yafashe Nyungwe mu biganza bye. Uyu wari wariyise umugaba mukuru rero w'ingabo za FLN ya Rusesabagina yahizwe bukware, afatwa rero nta n'isasu ry'umuti rivuze. Afatirwa rero muri za Komore, nyuma rero arahambirizwa azanwa mu Rwanda nk'umuzigo. Ibyago rero nibyarangiye aho
byago rero ntabwo byigeze birangira kuko mbise mike yashize mudacumura nawe wari uyobora FDLR yakubiswe rero n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo apana ikiyiko. Abari rero abarwanyi be barabowa bajyanwa muri gereza, birashoboka ko n'abandi rero aricyo kibategereje, reka tubitege amaso. Iyi ni M24 TV rero kubijyanye na papa mushya rero muri Batisimu ku barwanyi ndetse n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ari we Uko Museveni. Nagendaga rero nkugezaho byinshi bigiye bitandukanye kuri uyu mugabo ndetse n'ubufasha agenda aha iyo mitwe yose, cyane cyane muza amashyaka ya P5 ihuriyemo rero amashyaka agera kuri 5 arwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariko rero amakuru meza rimwe na rimwe ntabwo ajya siba gutahira u Rwanda kuri bamwe rero mu bashaka kuruhungabanyiriza umutekano baba bagezweho n'ibibi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko rero tuvuga ngo reka rero dukomeze tubitega amaso turebe ko hari n'ikindi kizaba mu gihe rero igihugu cy'u Rwanda nacyo ari kimwe mu bihugu bihagaze neza kuri ubu ngubu ku bijyanye n'umutekano. Aba rero nta kintu nakwizeza aba bavandimwe bayobotse iz'amashyamba. Reka rero mbashimire, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Inkuru zacu kuri M24 TV nakagaruka. Ariko rero nkamubwire ngo niba wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo cyane, niba utaranabayikora wayikora kugira ngo ujye ubona inkuru zacu kuri M24 TV rero nakagaruka.